Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Iti da ito agundaway, intay ikan biyag ti pakasaritaan ngayon patunod. Ti pagaya man nagpailingad iti nagan mayang, dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin dita istasyon ti radyo. Jak inlanad ti pudpudno anagan ko, ket kiddawat, nga awagan naklatan iti mayang. Agtawa nakitan iti 40, ngem to'y pakasarita ket napasamak, idi agtawa nakpailang iti 22. Bueno papagayam, intay nga rutinggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni pagayam amayang, dito yung programa tayo. Dear Mr. Love. Paano titawan mo? 22 ako, ma'am. Di kay agdanag. Langakla ang tikas la teenager. Ngam nasurukan abain ti titawan ko. Mabit laang, ma'am. Takitaan nyo ti sedula tapno mamati kayo. Oh, adto'y ma'am ne. Huwag ng paiso. Nagagatak nga trabaho, ma'am. Iso asaan kayo nga agbabawi ang mga lakanyak no bilang. Mabalin ka di, Mayang. Mangala ka iti police clearance wano NBI clearance mo. Ma'am, Di mo ko mapanunutan na pagduaduan ka. Ngam kayat ko lang ti agsigurado. Agsubli ka apaman nga addan NBI wano police clearance mo. sapay lang ko, ma. Tadi na klinong ko laan ni ma'am. Adda clearance ko. Sapay ko mataawatin na ngagpaiso. Agtuktok akpay. Sino ka? Anya ti maipay ko? Siyak ni Mayang, sir. Adda ka din ni Ma'am Lily. Adda. Isyak ni Alex. Ti asawa na. Mala, sumar ka. Sir, Di kagbabain. Ala, sumar ka. Umay ka, Mayang. Biliba ka. Talaga nagagat ka. Ngam ne, amano itirugrugi lang day ta, Mayang. ay na, saan ma'am? Ikarik, agnanayon ti kinagagat ko amakit kita yu ita. Sa anak to nga agbaliw. Nasaya at launay. Saan kami nga istrikto nga amo? Tangay stay in kamat. Agina na ka. Nulakit di taawanan ti aramidan. Di mi kayat ka ni manong mo nga abuswam ti bagim. Amang ano, sakit ka, Mayang. Di kayag danag, ma'am. Jak aramidan dayta. Nasaya at no kasta. Iso na laang, ma'am. Takid daw ko maama minsan iti makabulan. Kat sumarong karak iti balay mi. Iranak iti day off ko, ma'am. Tapno mailiw ko mati amak. Awan parikot. Day off mo tunggal Domingo. Tada kami matitibalay nga agasawa. Mabali mo ti agawid iti balayo tunggal Rabi ti Sabado. Ngam agsubli ka kumamatlaang iti malang ti Domingo. Tapno maasikaso na kami kanimanong mo iti agsapa ti Lunes. Mayat mat ti trabaho man niya anak ka. Saan kami mailiw unay ken ka? Ta tunggal Rabi iti Sabadaw. Adda ka dito'y balay. Untatang, nasingpot dagiti amo. Iso akastoy. Agyaman nak iti Diyos. Naimbaglakit din ta nasingpot dagiti natumpungam nga amaw. Dakiti nga mindado makat. Ay na, nakakaasid da. Dandan ni awan sarday da nga agtrab-trabaho iti balay ti amo da. Awan pa'y day off da. Iti rigat na, saan da pa'y idaas swelduan no kwa. Ay, saan akas tada Ma'am Lily kan Sir Alex, tatang? Sapay lang kumangaraw ta saan ni agbaliw dagiti amom nga uray no addanton anak da. Saan?
tatang. Di ka kadiagdanag. Itinasurok ali maabulan kun nga agpapaay kadakwada. Napaliw ko at talaga nasingpot da. Iso apatsyak asaan dan to apulos nga agbaliw, tatang. Sa dino ti kayat mo apanganan, ading ko. Asikan ti makamu, manang. Sikat ti agpili. No sa dino ti kayat mo, ijay ti panganan tayo kada tatang. Kayat ko nga ipaay ti amin kayat mo, ading. Tapno sa isaya ato mo ti panagadal mo. Di ka kadiagdanag, manang. Talaga nga ipamaysak ti agadan. Kayat ko, apaman na makaturpusak, makatrabaho akadagos. Tapno matulungan kayo ka ni tatang. Nasaya at day ka ading ko. Di naktultuladan asaan anak kaadak iti kolehiyo, ha? Kasanumad nga min, katinutulungan mo ni tatang ananggad. Apaman ang nakaturpos ka iti high school. Iswadi ka nakapag-college. Ading, Kaday ta ti makagapo. Isu akayat ko mat ti makalpas iti kursok, manang. Isu akayat ko ti manggad adagos. Tapno siyang tumat ti makamo kada kayo ka ni tatang. Ne, anyo dagito yung sangpot mo, Mayang? nateng, Ma'am Lily. Impaw itda tatang ko. Kas pagyaman da kada kayo, tanasingpot kayo nga amo. Ay, una yan. Idanon mo to ti panagyaman ko kadakwada, ah? Wan, ma'am. Di kay agdanag, tama kadanon. Kat, kumusta damat nga, di ba lang Mayat-mat, Ma'am Lily. Naragsakak nga rod. Ta sumaysaya at ti panagbiag mi. Manipod na kastrakak kada kayo ababaonan. Si Kamat. Agpaiso, Ma'am Lily. Ma'am, di mo ko matagidaksan. Ngam, madlaw ko analiday ka. Ha? Adda ka di parikot, Ma'am Lily? Diyak laing pagarop. Nakariing ka pa'y lagayam, Sir Alex. Adala man tirabi Si Kagaya, Mayang. Ala, sir. Api nga agin inom ka. Adda sarak mo inton bigat. Saan ka di? Jaka mo, no, somragat. Kasla, awanen ganas ko magtrabaho. Api nga, sir. Saan ka mata na sabsabali kada kami? Sige. Dumngag ka tayo bagakan ka. Ngam, ikarim, adi mo ibagbaga iti uray asino. Ha? Kanayonan analiday dagiti amo. Saanan akas idi anaragsak da. Naimbaglakit din. Ta saan da nga agap-apa akas kadagiti dadtuman. Ay, unay matngaminan. Asino nga taday tayo mauawag? Sumbatak latan, tama nga no dagiti amo. Hello, good morning. Manang Mayang! Oh my God, iti ospital dito lugar tayo! Intaray ko dito ni tatang! Kalaat-latan ang nakalimutan! Anya, sige, umayak ading ko. Urayan nakdita. Kasano daytan manang? Kasapulan gayam ti dakkel-agatad. No masigurado ti panagimbag ni tatang. Ading ko, Ore agsardengak pay laang nga agadan no iso ti kasapulan manang. saan ading ko? Ipamuspusak ti amin. Saan ka nga agsardang? Manang, Siya ti makaamong agremedyo. Dakkalagatan ti bulbulo dem, Mayang. Kasla, marigata nag-amang italagkan ka. Sir Alex, amamudak mat. Saan nakadakas na tao? Napanak na kanyo mat siguron dayta.
Ay, Pangaasim, Sir Alex. Kaya't kung agim bagti ama. Awanin ti sabali pa'y nga amok nga asitkan. Kaasyanda ko, sir. Urayan niya, aramidag. Basta mapabuludan dak ko, ma. ala. Tapno awan ti makunam. Kastoy laangan taramidan ta, mayang. Nas ka na matungpal ti amin na bilin ko, ha? Awan, doktor. Kanda giti iniresetak nga agas. Nas ka na magatang amin. Kastamot ang mapagtumaryo ko mati pasyente ti umno nga oras. Awan ti rumbang nga maliwayan. Awan, doktor. Alang nga rod, tasi kaswag pa'y dagiti dadong mga pasyente. Hoy, manang. Ito'y pala ang anak ka talang ka. Hoy, manang. Ading ko. Anyat mapaspasamakan ka. Kasarsarita na tayo ti doktor. Ngamul mo lagatam laang. Apay ka di. Ako. Awan, ading ko. Pasensya ka lapungan. Ne, apay nga'y mayang. Kasla ka na yung kamutan nga agmamayo. Kan saanan akas iti sigod, anadalus to'y balay. Ma'am Lily. Anyat mapaspasamak ka, mayang. Pasensya kan, Ma'am Lily. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ti amak. Kunak mano na saya atan ti kasasaad na. Di mo't kinunam kada kami, asaan mo't abaybay ang tikabsat mo ti amayo? Pud na dayta, Ma'am Lily. Awan nga rod ti parikot. Iso ati kumatrabahong di ti balay ti asikaswan. Uwan, ma'am. Pasensya kayon. Kumusta kayon, tatang? Nasaya at mahit anak ko. Ay, pasensya ka na. Apay ngagkid daw kayo kanyak iti pasensya ngay. Una, taga po iti napasamak kanya. Kapilitan na si kati nagremedyo. Ita, di ka pa yun matulungan na manggad. Tamay parit mo tanyag trabaho ak itinadagsen. Amumot ang makikarkarpintero aklaag, taday talang taamo kapanggadan. Awan ti pagdanagan niya, tatang. Ti importante kat naging Ne, mayang anak. Apa yan? Makaduldul ukak, tatang. Nagalsam ti rusok ko. Ay! Agdwadwa ni tatang iti kasasaad mo, manang. Ading ko. Ibagaman kanyang tagpay sumanang mayang. Anda ka din nobyo. Awan, ading ko. Awan. Ha? Oh, anya nga rodan ti mapaspasamak ka. Jakmat ang mo. Anya? Uy, mabalin ka di ti kasta? Basta, ay wanam ni tatang ading ko. Saan mo kumaabaybay-an ti amata? Si kaman ti makisarita ken ni mayang, Alex. Nauma ako na kanayon ang makisarita ken kuana. Nagbaliw mo ten. Saanan akas idi ang nagagat. Lili, Nasing petak, amom dayta, Alex. Ngam sa bali mo ten ti sitwasyon ita. maawatan ka. Ala, di kagdanag. Kasarita. Nasayaat na. Damagam na niya ti mapaspasamak ken kuana. Apay ang kanayon akas di akaslak kanayon ngagmamayo. Wen. Siya akong timakam mo. Alang rod, ikagumaam nga amwen no anya ti mapaspasamak ken kuana. Saan laeng ati asawak ti dumdumlaw kan kamayang? Ora siyak. Madmadlaw ko mat ti sabali at tigday mo. Napukawan day ti sigud a kinagagat mo. Kanayon akas lama imay-mayang ka. Anya ka diti mapaspasamak.
Masikog ako. Anya? Day tadag paiso. Nagbunganti ka na yun na pananggargaraw mo kanya. Akatukad tigatan anabulod ko kanya. Mayang. Masikog ako. Kasi ka di ama. Anya, Jake ko lang. Maya. Manang nini. Lily, Anya, Jake ko na, mayang. Ulitan man. Manang nini. Masikugan. Ni Manong Alex ti ama. Takinid daw na kanya nga anak na. Katukad ti kwarta nga inaraman ko a pinagpaagas ni tatang. Lily, bakit? Agpalawag ako Katsi ka. Ulog ka. Hala, pumalaw ka itamat laang sakbay ang mapagaramitan ka itidakas. Kas tamatan kasi kubo. Pumanaw ka! Pinadas mi kini Manong Alex ngayon lawlawag kini Manang Lili. At ti kinalupos na ti makagapo. Iso ang nagbanag akas jay ti amin. Ngem di na kami pulos dinengeg. Ketap no sana na kumaro ti amin. Pimanawak iti day di matlaakan ito, Mr. Lonely. Ket jakon nagpakpakita pay. Namimpinsa na pinugsat ko idi ti komunikasyon mi kini Manong Alex. Ita, dakkelan ti anak mi, ngem jakon nakirelasyon pay. Nagbanagak abalasang nga ina, ngem tilaangan pakaragsaka. Napintas ti komunikasyon mi ita, iti anak ko, ken ti amana. Daytoy man ti padas ko, to'y pagayam mo, mayang. Agyaman kami matiti panang ipatulod mo iti kapadasan pagayam ko amayang. No sakla amay sa, maawatak tinaaramid mo. Ngam iti may sa nga anggulo, talaga abid doon. Apay ngamin na di mo pinadas, tinagkid daw iti tulong iti sabali. Apay ngay manugot kalatan iti kondisyon ti amom alalaki. Ngam kasinti kinunak, maawatak tinaaramid mo. Gapota kayat mo maispal ti ama. Napasama kan ti amin pagayam ko, ket ti kapatgan, nagbalbaliw ka. Ket ingkid dawam iti pamakawan, tinagbigdutam, ket dimon inulit pay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayam amayang, dinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ganiti matdireksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay naimbag nga oras kada kayo. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a joy. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama yo. Isu an naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak ken ayat. Kunada agagangay iti agayan ayat ti panagimon. Ngem nugayam na labes, mangitunda iti panagsina.
Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Joy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay man sweetheart. Nagatidog man day ta subsub mo. Anya man na ti pagkaskastaam. Awan, bay amon. Tauray ibagak. Siyak dumat lang man ti dakos. Kunak tupay ket. Agim-imon ka kadimanen? Kunak mo't ngamin kan ka, di mo kasarsarita da diyang babae. Ngam kinasarita mo't lata. Alangan matasaan ko asong batan, kat adadamdamagan jay tao kanya. Ay na, Joy. Sana dakas ti agimon. Ngem saan kumamit ang nalabas. Ay ayaten ka. Iso apang nga asintag talag ka kumakanya. Kunak tupay kat. Siyak man ang tinagparang adakos. Di ta ka man laangan. Joy, mabitlang! Urayan nak! Joy! Ada ka ba't anak ka? Kunak man mo kunam nga dapag nam ita. Awan ng tata. Nabuisit ako ti boyfriend ko. Apay nga ikat no nagsingpet mat nilander ti amaw. Di ko nayo. Ngam no nasingpat. Apay nga ron nga aramidan na lata dagiti jak kayat nga aramidan na. Apay panin aya. Basta. Ay na anak ko. Di ka unay na imon. Made ti sobra. Tadakas anak ko. Unay kayo mo't ng tatang. Di dakmot gayam amo nga isakit. Ah, Good morning, Joy. Oh, apay ngay. Nakarupangat ka matabigbigan. Awan, friend. Apay, ada ka di barikot mo? Diyaman boyfriend ko. Imbagak lang nga rudon ajak kayat amakisarita iti sa bali a babae. Aramidon na matlata. Anya? Dayta ti pagkaskastam? Awan ka di pa nagtalot mo iti boyfriend mo? Ay, talagang awan. Amangan nga minudyak amo kat lukluk ko nak mat gaya man. Ay na, friend. Maditi kasta. Bagim lang ti pampanunutam no kasta ka na yun ti aramid mo. Aguray ka man. Gayam ka kadi talaga, Grace? Wan, Joy. Gayam na. Iso abagbagaan ka. Kat makamo ka, no dumngag ka. Ay, makabanog mo tagmalmalam anak katakda. Anya mo to. Paslag subli-subli dagiti bagbagan ni Grace kanya kitay. Ay, ti cellphone ko. Hello? Sweetheart, kumusta ka? Kailiw ka? Gusto may nawagan ka? Nga ta? Amang anor aramidam dayta. Tapno mailamang mula ang dagiti dakas nga aramidam. Anya? Apay ka ka na yun kakasta. Talaga ka di ngawan ti panagtalag mo kanya. Kasla di na kaya-ayatan. Nagadong ay bagbagam. Umayak di ta ha. Nagsalita ta. Makamu ka. Bye. Ay na, nagmayatan ti kastoy. Umay nakmanan ay ayon ti boyfriend ko. Talaga nga ay ayatan na. nay. Anak, mayat matiisim ma. Kat kaslagong ungit kala itay. Agin uong takla ang itay, tatang. Kaya't ko ngamin nga umay ni Lander ita dito'y balay. Kat no makumikum sabat iti trabaho na ako nam. Uray Kaya't ko, siyaklat tati ipang pangruna na. Ay nanak ka. Di mo unay tanglan ti kayan ayat mo. Ang mga no mauma kat panawan na ka. Di nanto aramidan day tatang. Gaputa ay ayatan na unay. Nay, Sigurado, ni Lander day tatang. Da kayon ti mangilukan. Takampay ini, agpupupukak iti silid ko. anya? Ala. Naimbaga malam yo, tata. Kastabat kan ka baraw. Umunag ka Agyaman nak. Anda ka din ni Joy? Malahag tugaw ka. Anda ni Joe iji kwarto na. Abit lang ata ya ba? Agyaman nak, tata. Apa yan, Landar?
Kasla mo matlabi naklayan ti lubong iti kasta alangam. Naggapo kalay jay balay da joy. Kastakan. Tatang, Ala, agtugaw ka pa'y anak ko. Pagsaritaan ta, no anyaman ti parikot mo. diya ko na muna niya ti rumbang aramidak, tatang. Aramidak man ti amin. Tapno maiparik na. Kan may panagnak ko ni Joy tinapod no panagayat ko. Ngam kaslawan mat patagdag ita kan kuana. Kaslawan panagtalag na kanya. Anya? No talo atawan yun nga agayan ayat. Kasta pa'y lagayam ti aramidan na. Panagkunak anak ko. Masapaw aparik naam ni Joy. Tapno agpanunaw. Anya ti kaya tiyo asawan, tatang. Panunutem ana imbag ti imbagak, anak ko. Masirib ka. Isu nga amok amaawatam ti kayat ko nga ibaga. Sigurado nga'y ayunak manan ni Lander. Mariknak matkat anapod no ti panagayat na kanya. Kay kayat ko nga minno kasde nga ay aywan na. Kunak tubay ka. Ni Lander manan ti umawawak. Sumbatak. Hello? Nasayat man ta sinong bata madagos ti awag ko, Joy. Masapol nga sarita ta. Sige. Umaynak nga rod sukunan dito balay mi. Awan parikot. Sukunin kay ta. Sige. Bye. Kunak tupay kat. Ay na. Nagmayat lakit din ti umayda ay aywan. Agtugaw ka, Joy. Agyaman na. Naka-order ka din iti makan. Mabisina ko. Nalpasay. Urayan talangin. Joy. Kayat ka akasarita ita. Anya ti pagsalitaan ta. Ikarim adi na kontraan kadagiti jak kayak nga aramidam. Anya. Sige. Pagsalitaan tanto matlaang na ita. Kanayon nga min asikalatan ti masursurat. Sikalatan ti awawatek. Kasla di ay ayatan iti kastang ipakpakitam kan iparpariknam kanyak. Anya? Di nagsubsubukan, Lander. No kastamat lagayam, ag-break talaangan. Anya? Sige, no kastati ko na. Ha? Ag-break ta. Gitakan. Sapay la ko ma. Tanaragsakkan iti kaawan kon iti biyag mo. Lander! Mabitlaan! Lander! Tatang! At ti pagsangitam kat si kamot tinangkarit kan kuana iti sina. Amok! Ay ayatanak ni Lander! Ngam apay ngay anaglaka para kan kuana ti panangawat na iti panang i-break ko kan kuana. Ay, anak ko ay. Naglablabos ka ngamin. Nalabit ang nauman iti arig na panang bakbakal mo kan kuana. Diyak kabaan lang na mapukaw ko ni Lander, tatang. Ay ayatag kunay. Ay, dahil ako mga minti pinanunot mo Asaan la at ti bagay ti pangpangrunam. Anya nga ita anak ka. Anya ti aramida. Tapnang subli ni Lander kanyak tatang. Ipakitam ti panagbaliw mo. Barang no agsublintukan ka. Nyamutan. Kung kunak lang dayjay. Ngam imanamong matan. Manganta pa ay pare. Apay ngay aday taarak matan adagos ti sinangong. Adda ka di parekot mo? Nag-break kami kini Joy, pare. Anya? Apay? Anya ti makagapo? Diyak ko makayat. Ngam husto ni tatang ko. Masapul aparik na akmat ni Joy. Bareng makaamiris kitagbalbaliw maten. Pare Lander. Ay ayatak unay ni Joy.
Ngam kaslak matan mabagbagkal itinalabas a kinasilosa na. Agimimon iti hangin. Pare, amok ni Joy. Sigud akas jay ti ugali na, hindi pa'y laubing kami. Masapul nga isulaang ti mapagpaboran. Juan pare. Kat dayta ti kayat ko abaliwan na. Isuntumot lang ti nakakaasi. No di nabaliwan ti kasdyeng ugali na. Anya nga ro ti plano mita, pare. Kayat ko lang nga pariknaan ni Joy. Ngam kinapudno na. Ay ayatak unay. Nagado ti aggatang, friend. Makabannog. Uwan nga, Rod. Oh my God. Mapantag break. Break time na dun. O sige, mariknak mo tang tibisin ko. Mabalin ka diti agpili ka dagiti lakoy o abadbado? Lander? Sige laang, sir. Agpili kayo laang. Sige, Joy. Asikasumpay laang ni Sir. Madamdaman nga agmerienda ta. Sige lang. Agmerienda kayon. At damot na duma a sales lady dito eh. Uuwan mo't ngamin, Grace. Oh my God. Oh my God. Ay, di nagtiguyot, Uwan, mapantan. Aping agsangit ka ngay. Nagsakit, friend. Kas lagi na ko namamo ni Lander. Agawid ako. Hoy, Joy, mapit laang. Ag-time out ka pa'y. Tatang. Nay, apay, tayo marakok kamit kanya kaon. Nakitag ni Lander di department store. Kas na dinak matanam mo. Nagbalbaliwak matan nga maapay niya saan matan nga agsubli ti panagayat na kanya. Ay, anya nga rod anak ko. Di mo pilitan mo talaga adi na kan kaya. Awat na munti kinapod na. Nalabit, asaan ada kayo tinaikari para ititunggal may sa. Kaya't ko panagnakan kan ko na nagbalbaliwak kon. Kaya't ko nga ipariknakan ko na tinalao sa panagbabawi. Kadagiti panaglablabos ko, hindi, tata. Anak ko, aya. Aglabak man lang. Oray ta day off ko man ita. Adamuang. Ni Grace. Apa nga ta? Hello, friend. Hello, friend. Busy ka di? Awisan ka kuma. Ay na, basta si ka. Uray busy Umayak lata no awisan na. Agyaman na, friend. Ibagak mo sa dino ti pagkitaan ta. O sige nga rod, friend. Ibagam, ta umayak adagos. Tatang, rumarak. Inawis na kami ni Grace. Mapanak takas la importante ti ibagana. Nay, kunakla no saan ka narumwar ta nagluto ako niti pangaldaw ta. Sana bali, tatang. Mabiitaklaan. Ngam, no jak masambuti pangaldaw. Mangan kayong tulatan. Alaga rod. Makaambu ka anak ka. Agyaman nak, tata. Sige, mapanakon. Umay ka dito, Joy. Agtugaw ta dito. Kabarbaruman akayat mo ti umay iti kastoy a restaurant. Di talaang mo. Agtugaw ta pa'y. Tadaurayan ta. Adatan. Dagitatan mo. Kitam. Ha? Dalander kan lito mat dagiti sumungan. Hello. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo? Wan apay kitin asaan. Saan ka di, Joy? Ha? Wan. Agyaman kami. Ato yung order niyo, ma'am. Agyaman kami. Mabalin ka diti makiamam mo, miss. Wan Siyak ni Grace. Siyak nila ito. Umay ka, Grace. Ijeta may sa table nga agsarita. Okay. Antan. Hoy, Grace! Di na ko nawan dito, Bayam ida. Tapno makapagamam mo damit. Tagsarita tamat dito Kumusta ka, Joy? Nasaya at latamay. Si Kangay. Nasayatak mo't lata.
Kaya't kung ay bagakan ka, adyak kayatan na pagsaritaan tapay tinapalabas. Kaya't ko amang rugita manan, kas agpagayam. Pakawanan ako, Malander. Ay, ayatan ka unay. Napakawan kan, Joy. Ket amo ka nagbalbaliw kan. Ket ti kayat ko ita, mangrugita manan kas agpagayam. Ket no talaga adatat yak kagasat. Datan tulat tayo. Agyaman ako, unay, Lander. Kasla akla na parutan iti siit dito'y barokong ko, Mr. Lonely. Gapo ta napakawanak ni Lander. Gapo kadag iti madi nga aramid ko iti kalabas. Ita, nasingid kami pailaing agpaghayam. Panawon tulat ta ti makaibaga, no agsinublyan kami pay. Alakastan, ket sapay la kumata nakaibati iti sangkabasit nga adal, tuy pakasarita. Tuy pagayam mo, Joy. Joy, pagayam ko, nagkampante kalaunay idi, nga uray anya ti aramidem, ket di nakaisina ti boyfriend mo. Ngem nasaya at met, tanasapsapa ang nakaamiris ka, ket binaliwa mon ti madi nga ugalim. Nubilang tagsinublyan kayo pa'y kinilander, ipariknam ti pudno a panagayat mo. Panagayat asan a selfish ako nada. Tamadimet no si kaakanayon ti masurot iti relasyon nyo. Ala, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam. Ang nagpailingad itinagan a Joy. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alisa, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sipod na tay dana ng kentatang. Nagsardeng kami iti kabsat ko iti panagadalmi. Nagtrabaho kami laengen tapno adda igatang mi kadag iti masapsapul mi. Kabayatan ti panagtrabaho kas katulong iti pamilya ni Sir Randy na amamok ni Kyle nga anak ti Bosco. Idi, naaksidente ni manong ko. Ket da Kyle ken ti amana tinang tulong kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alisa dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hello? Aping imawag kayo, sir. Nagbakasyon kayo ka din, Alisa? Umay kanto dito'y ayan mi, na dito'y ka magipurdiya. When? Wan, sir. Inton Sabado, taad dapay aramidak na Friday. O sige. Sige, sir. Katagyaman na. Amok anarigat manan ti matrabaho ichay. Ngam anya ngay nga rod. Kat day tamit lati amok nga ramidan. Tinaskan. At dalat ta pagtrabaho ha. Alisa, adda awag mo. Isang batang pailang manong. Sana pa nakasukan. Sige, ading ko.
Hello, sir. Asino ka di daytoy? Ni Randy daytoy. Damagag ko ma, no nakasaganan ni Alisa na inak sukunen. Agrug-rugwatan ti kabsat ko, sir. O sige nga Rod. Bye, sir. Manong, asino dyan mawag? Ni Sir Randy. Umay nakakanusukunan. Ah, o sige nga Rod, Manong. Sige, ading. Awagan nakton inton makasangpat ka. Agan-anad ka, ading ko. Umunag kan, Alisa. Kompleto ka di dagiti usar mo? Uwan, sir. Umawawag ti asawak. Hello? Nakay, mabalin ka din ngay gatangan nakitip atas, iti palingke. Wan bakat. Kadwa ko ni Alisa, di baro akatulong tayo. Ammo na kadimot lang daglabakan agdalos. Kasaritam to inton adda kami dita, bakat. Aginana ka pa ay Alisa. Inton bigat kan amang rugi. Sir. Ammong kadimot lang ti aglaba, aglinis, kan agtrabaho, iti farm. Uwan, ma'am. Nukasta nga rod, magrugi ka itan. Labam dagiti badbado mi. Aguray ka, tain nakirwar. Aginanapay mataan ni Alisa, bakat. Ammo mataan na banbanog iti biyahe. Randy, matangdanan ni Alisa. Isa arumbang lang aramidin na no anyaman ti bagak. Nawatam, ha? Ha? Pasensyamon ni mammo. Tatalaga akas taday ta. Isu nga awan ti katulong ming agbayag ditoy. Maano sak, sir? Katulong ak laang ditoy. Kat awan karbangak nga reklamo. Suplada mat gayam ni Ma'am Jean. Diyak amo no maanusak ti uganin. Pinaglaban akit din kat kasangsangpot milaang. Ni Sir Pel ti umay ditoy. Hi. Sir, apinganda kayo dito eh. Mga ano siyak tungtan ni Ma'am. Pasensya mo ni mamang ko ha. Talaga kas ti ugali na. Bagbagan nga rin ni Papa. Hindi namat ikaskaso. Kastamot lang ni manang ko at Cherry. Ha? Dapay manang mo? Uy, kanayon mo't lang noong tan ni Daddy. Takanayon na marabyan. Kasta ka di? Anya ti kunam kay? Ha? Ada ka gayam di tamanang. Ti ko na, napintas ka. Iso ka di daytoy, ti kabarbaro akatulong tayo? Uwan, Ma'am. Siya. Okay. Oh, adtuyon dagiti bado. Simpa ang alabaan dagita, ha? Uwan, Ma'am. Alisa! Anya ti orasan! Ngamsaan ka pa'y anak kariing? Ingka makitsenda ita. Mangmangagnak ka di, Alisa! Uwan, Ma'am. Umaya kon. Ma'am, pasensya kayon. Naladawak ka na kariing. Tamadi ngamin tiriknak. Agrobot ka kiti, taing kagpalingke. Darasom! Uwan, Ma'am. Hello, Manong. Ma'am. Kapsat mo ka dito akin po ko iti dito sa cellphone. Ngayon, natin nag-itirangkis tinagluganan na. Kat dead on arrival ti biktima, ma'am. Anya? Saan? Saan na punta na ita? Saan? May kayo tulangan dito sa ospital. Bye. Manong Nico. Manong. Anya ti sangsangita si Alisa. Dagiti agluto ta mabisina kon. Ma'am, na-aksidente ni Manong ko. Masapol ang mapanak ito hospital ngayon na. Sir Randy, mabalin ka di nga alaw kung ti sweldo. Na-aksidente nga ti kapsat ko. Kat kasapulag ti kwarta. Anya? Kat kumusta ni manong mo? Dead on arrival ka no, sir. Anya? Kaduan ka, tamapan tayo. Ay, agyaman sir.
Agyaman ako na Manong. Apay pinanawan nakmatan. Kasano akpay itan. Tag may sa akon. Alisa, patib ka rin po natin pakinakan mo. At daak lang di tayo nakasapit. Kyle. Parang naldawadi ka nang nangan. Amangan mo sakit ka. Ikaw kayo mangan. Ay, nakapay. Tasyak ka bantay. Ita, tanay tabunan ni manong mo. Agsublikan iti sigod at trabaho malisa. Naornong ti malalabaan. Uwan, ma'am. Aglabaak, apaman ang makaluto ak. Alisa! Pakilabam na iti badok ditoy. Kalpasan na. Agdalus kamot lang iti salad ko. Uwan, ma'am Cherry. Jakon kaya't nagtrabaho dito eh. Kanayon dakmat ngungungtan. Agikat ka din. No, basta, ibatin ako. Anya ti kayat mo asawan, Kyle. Di mo ka di matlaw nga agayatak ka na, Alisa. Bak nang kayo, Kyle. Idin tatababaon anak lang dito eh. Saan aday tatirason? Tapno saan ka nga ayatan, Alisa? Hello, Kyle? Good evening, Alisa. Pinimawag ka. Ang mga numangag na ka ni Ma'am Jean. Ung tanak tumanan. Dakas ka di. Tawagan ka. Kat no ang daklaan dito'y salas. Nakita nakmatitay saan ka di? Nakita ka kung saan ka matanak kasarita. Tanda ni Mami, kaniman ng Jerry. Adda aklaan dita salas yu itay. Ta sa anak ngamin ang makaturog. Kasta ka di. Uwan. O sige. Bye. Mami? Api ang kaslada nagkinaawatan dakal kanti katulong tayo. Anya ti kayak no asawan, Cherry. Namin, nakita nga inarakop ni Alisa ni Kyle. Naglaatak nga rod. Di nakita kida. Ngam, jaklat na nagtagtagari. Saan ani Alisa ti maibagay ka ni Kyle? Anya ay tiramidin nyo, Mami. Papanawak ni Alisa. Ngam, saan nga itulok ni Daddy nga aramidin nyo, dayta? Kasawak ni Daddy yo. Naskan a pumanaw day jay a babae. Naskan nga agsarita ta, Randy. May papanitian niya, bakit? Kaya't ko papanawom ni Alisa diti balay. Diyak kayata makikita day jay a babae. Adda ka di madi nga inaramid na, bakit? Randy, garanggan diyang day jay a babae. Diyak itulok at ikaskan ko at ikalay sa ni Kyle. Kat, awan matidakas no agkalaysada. Nagagat ni Alisa, kat mamatiyak nga agbalintuan na tuldog nga asawa iti anak ta. Apay kit din alapdam. Sir, Ma'am, no siyak ti makagaputi sa inyo apag kinkinaawatan. Oray pumanawakon. Jak kayat asyak ti rason ti kanayon adiyo pag kinaawatan. Saan ka apumanaw ditoy? Siyak ti denggam, ta siyak ti mangmangtad iti tangdan mo. O sige, Sir, rumuwar ka pa'y Alisa. uon sir. Talaga nga isakit mo launay day jay a babae. Isu ti kayat ti anak ta. Uray anya ti aramidam, saan mo ida ang mapagsina? Ayaban naktulatan inton malpas mo ti aglabali sa tama pantaw pa siya rin farm. Ado pa'y matday ti labaak. Tinasayat, tulungan ka lang yan. Saanan? Kabailak mo't alabaan amin. Agtugaw ka pa'y, tasyak ti agisampay. Apay kit din nati anak ko ti paglaba of Alisa. Ha? Saan ka di asika ti katulong ditoy? Mami, siyak tinang ibaga at tulungak ni Alisa.
Kaayan-ayat mo ka di talaga dayto ya babae? Oon, mami. Kat awanan ti mabalin nyo pa. Saan da kami ang mapagsina? Nagasatak, tainayatnak ni Kyle, uray may saaklaeng amarigrigat. Kalpasan ti makatawan, nagkalaysa kami. Naklonak ti inana kas manugang. Ngem pinili milatta ti simina iti pagnaidan. Kat naragsak ti relasyon mi nga agasawa. Tuy pagayam mo, Alisa. Pagayam Alisa, da kayo talaga kini Kyle tinaikari iti tunggal maysa. Ala, sapay la kumatag tuloy tinasaya at apanaglalangan nyo iti nakay kamangam. Katag tultuloy kumatiragsak yo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alisa iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.